onaj uzvišeni, lijepi govor je skriven u mudrosti promišljanja. Mudri kažu da je Boga svjedočiti najviša ljudska mogućnost. Dalje nema. Prepoznati u larvi leptira, u jajetu orla i svetost svakog bića. Zašto onda, kad si u trgovini, tu gdje ga većina zaboravlja, ne reći: o moj Gospodaru, znaj da si mu tu tad posebno drag. I smisao si ti sam i to što u sebi otkrivaš na putu do njega. Eto, to je otprilike smisao života. U sve ono između toga. Ali, zbog toga što se volimo, ovo izrečeno ti uzmi s rezervom. Ovo su samo neka moja traženja.